oras yu amin. Welcome kayo kanayon dito YouTube channel a Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Crystal san napud no nagantin tay idrama. Ngamsakbay na makablawang mampay iti belated happy birthday di September 10 ni Kabsat Rudy Cortez. Hello mat kani Ren Belo, kani Eusebio Vilma. Kastimanti ko na ni Kabsat Crystal. Dir manang biyanang. Nagbalinak ang napalangguad, kaslaak labak nang, uyawa kami na makita kitigayim ko, kat day tati nak isalaysay. Natulagan ti kasar ni kanire, umay kayong tuwa ka ni JR. Sa dino nga iti pakaangayan ti kasaryo. Agawid kayo kad ije probinsya nga agkasar? Sana, agkasar kami iti may sa hotel ito'y syudad. Naimbag ti kasjay tapno malpas ti kasar, awanan ti adupay nga maramid. Saan kami unay amabannog? Ay, wana. Angam, nagasgastos mo itno kasta ti mapasangak. Urayan Ti importante awan unay paka-istresan. Sa bagay, matkit di Naimbag ka na kayo ka ni JR tanalpasan ti kasaryo. Wen nga rod. Or-orayak langan ti panagsikugkong. Inton agsikugak. Agsardengak to nga trabaho. Uray syakmat Kasta titulagan mi ka ni Ray. Nagpintas mo na tradisyon ti hotel na pagkasaran ti gayamaw. Wen nga rod. Kinay kayat damot ti kastoy. Ngan ti agawid da ije probinsya nga agkasar. Ang mga no dakal ti magastos da ditang. Mas makatipid daan o di probinsya ti nagkasaran da. Ay, among mata ni Kristal. Adda so social dayjay agayam ko. Kaya kumalagi simple a babaya kas keng garoksan. Ay na. Mangruginsan ti panag-entrance dagiti sponsors kan abay. Ay na. Excited ako na makakita ka ni Kristal. No kasta, dito kayo mat apartment apag-abangan mi kan ni JR nga agabang, Kristal? Wala ni iso timbagak ka ni Ray. Diyak kaya ti apartment apag-abangan na tawan amok ijay. Ay, nagrigat ti awan bukod adaga dito syudad niya. Ay, ano san ti agab-abang? Kaya tanya ngay nga ron, awan maaramidan tayo Ti importante, ada pagbayad iti abang. Kano kayo nga ron mo umakar ditoy? Agsapsapol ni Ray iti mabalin a maarkila alugan. Nasayaat mo't nga rod. Tapno agkaaro batanton. Kasano? Komportable ka mo lang dito yung kwarto anapilay. Wen nalawlaw ang amang daytoy ngam ti abangan ni Roxanne. Una nga nangingi naman. Urayan ti importante, komportable tang agnaed. Anya nga tanong si kalatan ti makamong agisimpa dito abangan ta. Tas umre kak iti trabaho. Nagadong tilangan ko. Ala nga rod, sana balikan niya. Tamabalin ko pa'y nga i-extend ti bakasyon ko. Naglawang at gayang akwarto ti inabangan nyo. Wen tatlo komportable kami nga agasawa. Ay na, manginaanak ngamin no kastoy kalawa ti abangan mi ka ni JR. Iso nga anusan min tinalipit. Ay kat agsasabali tayo agayam. Amok matakabaulan ni Ray nga abangan daytoy. Sa bagay mo't kit di No kabailan na lakit di. Apay kit din asaan? Apay, saan ka di matakabaulan ni JR? Nakiasawa ka nga min kumamot Jay medyo adak kabaulan namat. Tapno medyo kabaulan na kamat. Nga ipaayan itinaginawa apa nagbiag. Tinapatid kanyak ay ayatek ni JR. Kan ay ayatek nakmay. Agsalukag kami tapno guminawa ti biag mi. Ay katala ang aron. Ano sam na niya ti kabaulan nga ipaaykan ka ni JR. Amlakay. Diyan mo't gayam nalawa a kwarto ti inabangan da Kristal kan rin. Anya? Di pa ka kasla isang ti trabahuan da. Nagnina abang. Win nga ron. Ay no siya. Masaya nga anak. Ano sa kun ato kwarto ta analipit. Ta duduhatang may. Kaya una Agor nung tamangki day. Tapno adan tumabirukan ta anala kaaloti ka gumatang ta. Uray saktula pagpatakderan iti balay. Day tamot lang ti plano klakay.
Iso nga ano, santa ti agtipid. Ay, bakay. Ano santan mo anya ti adda? Anya? Masikog ka man? Wan nga ron, una yan na panagranata. Naggidan ta, nagsikog. Win nga rod. Mayat matkit niya. Tapno agka-eskulaan to, dagiti anak ta. Anya nga iti kayat mo nga umuna nga anak mo. Uray anyamot kit niya. Kayat ko siguro. No babae ti umuna nga anak ko. Ay, uray siya kayat kumat no babae ti umuna nga anak ko. Anya? Naggidan kayo ang nagsikaw. Ay, wan nga rod lakay. Mayat tadan to kagiddan ko nga gatang iti usar ti ubeng. Inton dakalan ti tiyan mo. Agsardeng ka nga trabaho, ah. Ay, katwan alakay. Agbalinak ton a full-time housewife. Basta sikat ti makaam mo nga agprovide iti kasapulan may iti agbalin a baby ta, Ay, ka siyempre, mad, ah. Anya nga, iti gunggunak mat apadre di pamilya. Nakaawag ka mat, anak ko. Kumusta kayon nga iti asawam? Nasayaat kami mutlata, nanang. Imawagak, ta ipakaamok ang masikuga ko. Ay, kablaawan ka, anak ko. Maragsakan nakparaken ka. May sakanton nga ina. Wen nga rod, nanang. Medyo agnervyosa. Excited ako na makakita iti umuna nga anak may iti asawa. Nala, tainton dandanikan aganak. Umayak di ta syudad. Tapno maisuro ka kadagiti rumbeng nga ramidam. Alaman nga rod, nanang. Nala nga raw. Kanay, anan nadama ka na yung tibagim kanta si Kugmaw. Nalpasan ti ultrasound mi ni Roxanne. Agpada a babae ti anak mi lakay. Kahit kasano nga rodahin, agatang kayo ni ti usar ti ubeng? Wen kuma, nagtulag kami ngagkuyog kami. Agan anad kayo nga raw iti irurwaryo. Di kayo una agbambanog. Ti kabaalan nyo lang abit-bitin ti gatangan nyo. Sana balay? Agsubli kayong tumanan, ah. Nagningi namot diti imayan ta paggatangan iti gamit ti ubing, Kristal. Di mo kumatagi sayangan ti igatang mo iti usar ti anak ta. Saan mo't akas ta nga? Mano abulan lang mo't amausar na. Nalakamot amadakkalan ti ubing ti badong. Ado mo't tinalalaka paggatangan dita. Anya ka kadi, dito itan. Saan ka kadi amay-ayo kadagiti abadbado? Nagpipintas ka naglalagdada. Ay na, pasensya kan Kristal. Jack kabaulan ti presyo ditoy. Kastulangan, agtulag ta mapanak iti sabali a paggatangan. Agkita tantulaangan numalpas ta. Tagiddan tantong agawin. Makamu ka man langan. Siguro, agkurkurang ti ititid ti asawam asweldo na iso akasta ka. Kita mga min dagita suot mo Di ka pa'y mo makagatang iti barong arwatam. Di ka mga min nakapili iti galanti mo basita na kiasawaan. Anya nga'y, nakagatang kamot lang. Wan, Kristal. Agawitan. Amangan no maabutan tay ti tudo. Anya, nabanugak kan mabisinak. Intapay mo mangan Anya? Ang taksitan ta agawitan. Ijay tanton amangan. Ay, gastos laang no mangan tapay lang iti restaurant. Ay, unay kamot tan, Roxanne. Sobramot day ta, kinakuripot mo iti bagim. Ay, pasensya kan ang agtip-tipidak. Maasyanak mo't iti asawak nga agtrab-trabaho. Diyak kaya tagastusan ti kwartana. Apay, agungat? Saan mo't siguro? Ang mabain. Ay, pagrabangan na nga ipaay ti kasapulan tayo nga asawa da. Apay kumaamabain ka ngay? Ay, pasensya kan talaga. Ang ijaya kon balay amangan. Mabati ka nga rudan, tao mo na akon. Mangan kalatan amay maysam. Ay, asino nga iti kadwak amangan ita? Diyak mat kaya ti agmay-may sa amangan. Ala, agawit na nga rudan. Ay, masurunak. Makapaawan gana sa kadkadwa ni Roxanne. Tapay mat bakit? Sobra mat ti kinakuripot na. Permisa mga mga agrigrigat da. Apay anak ko nam tikas ta. Saan na akayat ti gumatang iti naggatangak iti usar ni baby? Sabali ti naggatangan na. Tanangina ka no ti lakoy dyan naggatangak. Idinalpas kamen.
Kunak amangan kami pa ita mabisina ken nabanugak. Madinakit din. Awan samet kwartanak. Ay, tanawan nakket kanon tamanganak amay maysak. Kaya anya nga rod nga ti mabalin no awang kwarta na. Anya kay ti serbi ti asawa na. No saan na amay ti kasapulan ni Roxanne. Kaya basit siguro ti sweldo na ah. Ay, Jack impagaro pakas jay tinaasawa ni Roxanne. Tila ka nagpilin iti kasken ka. Oh, anya ngay. Nabayadam ka di amin ng abilta. Uwan mala, nagsagana ka man tarong muarta yun. Iyag mo ni baby, ito baat. Sige, adtoy. Ay, wag. Inayadam ha. Oh. Ay, na. Ayon gayam, nagchat ni Crystal. Intaray damutan iti ospital itay. Ngam iti private tinapananda. Diyak amo no nakaanakan. Dandani naggidang kayo nga rod, anak-anak Wen nga rod lakay. Bakay, ilala ko na maganti bakanti aluti, di ta si dagtayaw. Nanda urnong ko, ngam kurang paymay. Pag nayunan tansan, ti anda kang kakwarta. Ay katuan lakay. Iso nga rod apirmi ti panagtipid ko. Tagur urnongak para iti maigatang ta iti lote. Kumplito nga rod, ang urnong kaw. Tapno saan ta amaunaan. Gatangin tan. Tasata mo na nagurnong, iti pagbalay ta bakay. Sige lakay. Ay na. Maragsakanag. At danton lote ang mabalinta pagpatakderan iti balayta. Numagatang mo ti bagbagam. Una bakay, inutan ta manay na patakdaran iti balay na. Kabalang magaya mapadigusan ti anak mo. Ikarkarigatak nanang. Angam ididamo. Dua kami ka ni JR amang padpadigos. Tultulungan na. Apay, di mo kaya tagna DJ probinsya tayo aya. Tapno saan nasayang ti pagababang niyo ditoy. Ibagam latan iti asawam ta sarungkaran na kay latay di balayan. Kaslakay kayat ko ngamin dito'y syudad nga agnaed kami, nanang. Ken, adan nagatang mi alote. Inutan mi manen apatakderan iti balay mi. Ay kastaya. Ay katimbag nga rod tanagururnong kayo gayam. Sa dino nga iti panginrolam iti anak mo, Roxanne. Itilatan pagadalan akaasit gan dito ayan tayo. Sika ngay. Isumalakan niya ako na. Ay, nakagatang kan, iti usar ni Sarah iti pagadalan. Saan pa'y? Sika ngay. Nakagatang kan iti usar ni Rochelle. Masaan pa'y? Agid dan tanton Amangan no itinangi naman nun ti paggatangam. Ay, diyak kabaalan ti presyo ijay. Ay na, pati ti anak mong imutam. Di mo pa'y mangamin may gatangan iti usar asaan at tinipid. Kat anya ngay nga rod, marigrigat kami mat adadakkel na. Kan saan mat nga agreklamo ti anak ko. Naragsak mat lata, no adagatang nga usar na. Aging ga ita, agrigrigat pa'y laang ti gayam ko. Pati ti anak na, di na pa'y may gatangan iti original mga usar na. Ay kat amang ano saan pa ang imato ati sweldo ti asawa na. Kaya, kasta dalatan tong palbiag. Karkaron nga agrigat da ata dan anak da. Anyat pa kasi kuram aya. Kanya ngay nga rod, no iso ti kabibiyag da. Ay, pasikuranak nga rod no iso ti kadkadwak. Puro tinipid ti amuna. Ano sa mo nakad kadwa Anya ngay nga rod. Urayon tan nga agritira dagiti anak ta. Tapno saan tan nga agsubli-subli dito'y pagadalan. Wanan sayang pa'y ti pamasahe. Mabisinak pa'y kitin nga guruuray. Ay, mapantamangan iti kantin dito'y apagadalan. Si kalatan ti mapanmangan. Dito yaklatan waiting shed. Ado mataglaklako iti fishball iti aglawlaw. Umanayan apamudpad ko ti fishball. Ay, unay kamatay. Ay, makamo ka man langan. Ngam siya, talaga mabisinak. Mapana kon iti kantin. Manganak nga ure may maysa. Adan urnong ko bakay. Rugyan tan kagatang iti materialize. Ay katuan lakay. Iti kasta, marugyan matan ti balay tayo. Tapno saan tayo nga agab-abang. Ay na, nagdagsan ti agabang.
Nagdakkel ti gastos no kwenta manipod nagabang ta. Ay, wag nga ron, ah. Makaangis tan tumbakay. Intunad ang bukod tayo abalay. Dangatamat kristal, lakay. Siguro, adamat ti nagatang da alote da. Ang mga no agdoble pa iti kadakkel ti nagatang ta alote. Kaya mabalay na kasta, ah. Sigun iti istorya. Dakkel siguro ti sweldo nila kay na. Tako na mga puro original, lagi ti gamgami na. Wen nga rod lakay. Adamot laapal kung ano maminsan. Ang anyangay nga rod. Tinapatag, makabalay ta. Basi ilang ano sa bakay. No makabalay ka. Makaginawa tamad tayo. Ay, unay matan, Roxanne. Awan na ka may gatang mo, iti baro at tsinelas kan pa yung maun. Mabalin pa'y mat. Saan pa'y mat ang nadadaal to pa yung kantsinelas ko? Wen anya ta itsura mo ngay. Arig mo pa'y matiagpal palama. Madlawadaanan ta tsinelas kan payong mo. Ay, anyangay nga ron, kat narigat laang matibiyag mi. Imbagkan ka tamagatang mo amin, akayat mo. Wen tadi mo mat pinili ana imbag tinakiasawaam. Adamat may patpatak der abalay ti asidag ti bakit? Wen nga rod lakay. Akin balay nga ta iti dayta. Uray la kumakastamat ti may patakder ta. Alaan tang iti paggatang ta iti daga. Kat kasla, kurang pa yun ti sweldo. Ay, kat anya kay nga rod lakay, kat adu mat ti paggastusan. Imimbag lang mat ti biyag tan ngam ti biyag daroksan. Nasuswerte akmat tan ngam iso. Iso adi ka rumanikla mo akasta no marigatan kang agi-budget iti sweldo. Tada pa'y basbas iti sweldo na ngam iti siya. Kita amday ta may patpatakder abalay Roxanne. Dandanin malpas. Akin balay nga tamot iti dayta. Ay, aday bagakan ka. Ang di mo kumauy-uyawan taday tala ang tinabalinan mi. Sa anak namin nakaskan ka nga ado ti kwartana. Anya ka ninti magbagam. Balay mi ka ni JR dayta. Uray basit lang abalay. At least, saan kami nga agabang? Siguro, da kayo kanire. Nakagatang kayo matan iti lote yo. Ang mga nuag triple pay iti kalawan ha iti lote ang nakaipatakdaran ti balay mi. Ha? Ay, kwa? Kaano kayo ngayon mat nga agipatakdar iti balay yo? Siguro, agur-urnong kayo pay. Tamangan no dakkel abalay ti plano yung aipatakdar. Ay, kwa? Ay, sige, agawid ako. Bigla mo tanasin makit ti tiyan ko. Sige, panawan ka pa eh. Apay akas lang may kulkulang ka bakit? Naunag ti pampanunutom ha. Apay ada problemam. Kwa, lakay. Pampanunutak no kasano anak ka ornong daroksan kan JR iti pinagbalay da. Apay, ada balaydan. Iso nagayam ti akin balay iti may patpatakdar. Anya? Ang mga nagururnong da. Iso ako na makastaunay ti panagtipid da. Uwin nga rod lakay. Siguro, no tinulad ko kumamat ni Roxana nagtiptipid. Ang mga no dadakkel pa ngam ti balay da ti may patakdar ta kumamat. Nalpasan ti balay mi, gayam. Awisan da kayo kanila kay mo inton Domingo. Ta ipa-blessing min je balay. Tapno mabalin mi motan na pagyanan. Kasta ka di, gayam. Sige, umay kamin to kanila kay ko. Ayun, manungay mo tinagastos yun ti panagbalayaw. Ha? Ay, kababain mo't no ibagakan ka. Ta saan mo't unay adakkel ti gastos mi. Gayam, apay ngay, itatamakagatang akon iti karni asidaan mi. Jak mo't mauray agumatang kan. Uray basit nga ikan kan natanglaang tigatangak. Gayam. Ne, apayan gayam. Ay, naikat ka di ti asamam iti trabaho na. Ay saan gayam? Kaya't kalaang atuladan. Kaya't kumatan ti agorno. Ha? Apay? Awan ka dito urnong mo? Ay napulos gayam. Isungarod abilibak kan ka ta nakaurnong ka iti pinagbalayaw.
Tidaduma kat urnong me, idi awan pa'y anak me. Saan kami mat anaadaan adagos iti anak? Dua kaming agtrab-trabaho idi. Kat siyak ti mangurnong iti sweldo mi adwa. Umapa pala ka talaga kan kagayam. Siya ka sana nagururnong. Habang kami pa'y laang aging gaita. Saan pa'y mat anala daw ti amin? Gayam. Ay, uwan gayam. Manipod ita. Agtipidak matan. Ay, jak kayatan ti agbalin na barayuboy. Ita baliktadan ti kasasaad mi ni Roxana gayem ko. Siya kitan tagtip-tipid. Kaya't saan matan nga gababang ti gayem ko, ta na diskarte may papan iti kwarta. Kataglakla ko pa yan, babaan iti online selling. Alakastan, to'y pagayam mo, Kristal. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, ti kapadasan ni Kabsat Kristal, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, parity script ni Angelo. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, kat God bless si Titong Galmaysa. Manipod ka ni Kabsat Conrad sa naapod no anagan tintay idrama itangam sa pena. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ken makablawang pa dabing Soriano, Jackie Claro kananirisa Sotero. Kastimanti ko na ni Kabsat Conrad, dirma ng bihanang. Naglakaak nga gaburido. Basit laban nag-umdasan apakariribukak. Kat isun ti paka-estresak iti kastaunay. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Ay, anya matikas to yan. Grabe matikas to yan, mapaspasamak. Asino ti kasasaom, Conrad? Huwag magkadwag dito'y anak ka, tugaw ngam sumanao ka. Nagdakil nga rin ti problema kananan. Anyaman ti problema mo aya, Conrad. Ay, si Jekal din ko ah. Di namat paggatasan di doang nga anak na. Ay, no kasta, naganakan tay kalding maw. Una nang, naganak idagsapa. Hanggang di namat paggatasan. Mabisinan na kiti anak na. Ay, problema matikas to eh. Ay, gagangay na siguro, tadaan mo na ngamin ti aganak di kalding maw. May ruwam tumala siguro. Sapay ko mga rod ah. Matanaga ka talaga. Ang mga numatay dagi anak na. Sapay nagpipintas ti kulor da. Ay, nyamat ngamin di inadan. Makapay-stress sa panunutan. Ay, subject jakal din ko na nang. Jak makaid na. Tanod di na pala kaya tapaggatasan. Inak gumatang ani ti mamador da. Kahit kumusta di kalding maw, pinaggatas matlaang di inada. Saan nga rod? Isa pinagmamadur kon arag iti anak na. Kaya damat. Kaya't damit. Iso na lang tanagastos ti gumatang iti gatas. Sapay awan kwartakon. Pangalak nga tangay ti igatang ko iti gatas da. Sapay narawot da. Problema matikas to'y. Ala, mangterdak iti igatang mo iti gatas da. Tapno saan ka nga agproblema, anak kaw. Ay, amanak na lang. Ang kasanungatan nga, dumakkel dagiti anak na. Pangipasturak to nga takadakwada nga. Awan mo't nalawa daga tayo pangipasturak. Ay na, di mo pala problema anday ta. Di pala agdama ti problema No, kasano ang mapagatas mau dagiti anak ti kalding mau. Baybay ang pala panunutan ti pangipasturam. Takno di ka mariribukan. Pare Conrad, gatang mamin ang nagitay tarakan ko kalding. Tana uma ako nagtartaraan. Kan awan pagpastura na yun. Ha? Sayang, mayat ko maa. Ang awan mo't wartak pare ay may. Adda, agdiskitar ka pare. Sapay pasig ang masikog dagiti kalding ko. 5 ang masikog, kan may sa kalakyan. Gatang mo, itinala ka pare. Tanong sa bali ti pangilakwak, nangina. Awan mo't paggatang ko pare. Utang mo miso. Ay, diyak kaya't umutang pare. Tayo supaya pampanunutak na ita. Diyak lakit di maiturugan no kwa. Ay ka, ano sa mga rood ate agdiskitar ka pare. Sayang dagijay. Masikog da pa'y amin, kat naglaka.
Ala, sige. Padasag tagdiskitar pare. Tatang, kwartayo man. Ambok nga da kwartayo. Adda tayo naglakwan nyo itinuang nyo. Apay ti kwarta, pangusaram. Paggatang ko kumay ti kalding. Nayunak tayo kalding ko, tatang. Anya, kunam ngawan pagpastoram. Ita gumata ka ba na ni tinayunan? Agmula kiti sakate, tatang. Agmula ka pa yung muna saka gumatang ititaraknam. Pautangan da kuno saan. Ah, Ibagayo, no, didak pautangan. Tapno makadiskitara kiti na duma. pagkatang ko iti materialis di dulduling ko kwarta, kunran. Tapasok katak ti bubong ti kusina. Adun tagtagtag. Alang aro, saan? Pare Jaime. Oh, pare. Oh, pare ko na. Anya nga, agdan na diskitara. Awan pare. Nga malay, utangan ko. Ah, sigurado ka? Uy, basta di naksingirin na dagos ah. Well, danag mo na ya pare. Yung magtulang ta. Nung di ka makabayad, subject na kitikal dinggo. Ha? Sige pare. Makamuritan. Alang araw. Mabalin mo, ayawid na kitikal dinggo pare. Akal ding mo matan. Ay, problema mo tikas tayo. Pangipasturak na tanong ay kadagiti nagado akal din kaw, nanang. Ay na, anak ko aya. Apay ngamin anangala ka iti kaldeng no awam mo nakasagana a pagpasturam. Kunak nga rod ngagmulak iti sakate. Inak pa lang mangalay ti imulak. Nagmula ka kumapay nga imunaa sa kanangala iti taraknam. Ay, sapay masikog na gaya akal din. Isa ka tsampay laeng idaa anak ko. Yaramidam iti balay da, tapno da paglinungan da. Tano sampay ti agsakate. Adumat ti sakate ijabantay. Uwinin ananang. Apay kaslang lulutoy aring mordya anak tabakay. Kasla, nagdakkel ma rin ti problema nan. Ay na, problema na ti araramidan na abalay dagiti taraken na. Ang birbirok iti yero itay ngam awan mabirukan na. Urayan na mataribaan ti kusina tayo Sa rumaikat si sigo na mo bang, isunto sa rada. Rasonos to mga desisyon na yung anak mo nga. Saan nga pampanunot no danduma? Sa intungkwan, ag probleman. Iraman na pa'y na taon, ag problema no danduma. Balang, awawatam ka din dyan anak talakay. Amom ba takas dyan ti ugali na? Pampanoy-noyam kami ni Sukastay. Di mo kami ung tangkad. Kaasi mga raw no maungtaan tagpasugnod no kwa. Sapay naglaka ma-stress dyan anak ta. Isu nga aw-awatan ta kumalatan lakay. Sa mo itong nakitikal din mo pare. Wan pare, nagigidanda anak-anak. Sagduduwat yung anak da. Nika, maya ka pare. Sure time ta sagdudwat anak da. Lagitay na duma. Sagay salat anak da pare. Wan pare, ang problema kamat na pangalaki iti ipakan ko kadakwada. Kamulmulak pa lang kami niti sakate. Ay, problema mo na pare. Kaya kasano, tayo bayad mo kay pare. Makipagpakaasi ako mga pare. Hulugan ko matipamayak na bayad. Ay, mabalin na ta pare. Basta binulan Wan pare. Okay. O sige nga ron, labasan ka pa itanay. Nakitaan, nung kasano ti pamayak iti balay dagiti tarakan ka. Kurang pa nga mintin kabil ko ayero na. Adaan mo yung agumatang iti kalding nanan. Apay, ila ko maun dagiti taraken maw. Problema nga ron no pangalaki ti pagbayad ko kan ni pare Jaime. Masapol ka no ahulugak iti binulang ti utang ko kenkwana. Ikontak ta. Ang kaan anak damat. Mabalinan aya nga isina dagiti anak da. Ipasurutan adang iti anak da ama ilakaw. Inuta ko nga ilakaw. Taawan matlat pagpasturan. Problema lang. Kakaasi na lang mabisinan. Apay kay nga ila ko madakos dagiti tarakan mo, Conrad. Awan nga ron pagbayad ko. Isu nga ilako kun kan awan pagpasturan. Naibusan tayo sa kati iji bantay. Awan may pakanan.
Uray, may kumado bakil na gitandak na. Samo ila ko. Tapos ako mama matubaw. Awan mo't nga rod may pakanan, tatang. Iso nga ilakukit din. Problema lang dahil ta. Tsak kaya ti may stress. Diyak makaturog amang pampanunot no pangalaki ti ipakan ko. Nasakit ti ulok, tatang. Anya, nagal-ala ka pa lang aron ititarak na. Nakastama lang. Basta ilako kaon, period. Apay akaslag laladot ka manan, Conrad. Kaslag naman problema, maun. Nala ko matanda giti tarakan mo apag problema, am. Ada ka di manan parikot mo, anak kaw. Nagdangarod kamuro dito agong kunanang. Nagado apag tubuan na. Dito ipay ayan ti agong kumit. Nadaan alimawat ti abot ti agong ko. Ta medyo limtag ti nagtubuan ti kamurok. Ay na. Umdas man daytan apag parparikot am, Conrad. Basit laba nagdayta, anak ko. Dakkalabanag para kanya. Tanay. Ada planok nga armay. Ngam kastoy mat ti agong kom. Damat nagdakkala kamuro na. Kat, man ano aya? Saan ba tamadlaw? Madlaw, nanang. Apay, asino ti armam aya, anak ko? Ni Agustina ko mananang. Ay, wan, nasingpat day dya abalasang. Kaya't ko aparaken ka, anak ko. Asano nga ro da maaram ko nga ikat kastoy matitsurak. Kabaabain? Amang ano katawaan nak. Ay, saan? Negatibon to matadagos ti panunutam. Alaki din, arma mauntap no makaasawa kan. Paimbagag pa ito'y kamurok nanang. Inak to arman no imperson day tao. Ada ako nito ayang tiri daw da Agustina. Ay, kaslag nervyos ako man. Apay ngayon kastoy. Problema mat ti kastoy. Nini. Naglamisan kita kulap ko. Nyamat ka. Ay na! Ha? Ay, Ano yung bang orasyon, nana? ay na! Mangigkigtot ka mat, Conrad! Ape, nakatakder ka dito, ayan tiri daw ngay! Sumrak ka! Kwa? Agtuktok ako may tayo, nana. Apag-isumat na rumwar kayo. Agad sumrak ka, abarok! Anyat gagaram! Ni Agustina ko nana. Ada ka day? Adda dita salas! Ala, umay ka! Sumrak ka! Agyaman ak nana. Oh, Conrad, sigamat gayam. Agtugaw ka, ah. Oh, para Brad. Ha? Ada ka man. Agtugaw ka, agsasang tayo ka na Agustina. Ag-istorya tayo man. Ada ka dito, pare Jaime? Gagangay ti baro ka pare. Umay sumarongkar iti balasan. Ha? Ano kasta? Agar-aram ka ni Agustina, pare. Nabayagan na pare. Di na mo lakas yan, Agustina. Diyak na mapukawan, di na mlama pare. Siga nga, anya gagarang pare. Kwa? Awan, umaya ko mga bumulo diti bigao Agustina. Ah? Ay, anya abiga o, Conrad? Tay dakkel, wano tay baset? Tay dakkel, no ada. Adamat gayam karibal ko kanya Agustina, tatang. Problema mat da ito'y. Ay nanak ko, gagangay na tabalasan ka nga ron ni Agustina. Talaga nga adulang tanag iti agarim kang kuana. Tamalak sida na pintas, nagagat pa kan nasing pa abalasa. No ngay mapastedak, di bampanuglaan. Talaga akas na ti agarim anak ko. Kas bakan ni nanang mo idiak. Adaw, dagiti agar-aram kang kuana. Nagbabak nang dabaya. Kan nagtataal na. Kas makita ba, parang sakti inaya ni nanang mo. Depende, iti diskarte na ita. Manjaksan? Na? Mamangan no basta din naktumitlaang. At damot gayam karibal ko. Kat dayjay pa'y apari Jaime. Anyat laban ko kinkwa na ngay. Nabakbak nang ni Jaime ngam siya. Wala, gumnabisi mo. Manugal, kan artak.
Ngayon pag no kaya na Agustina ti kasya klase ti lalaki. Si kakatawan bisong, nagagakapay, kan adama itsura. Iso adakal ti laban mo, anak ko. Di ka mapukawan ni tinabnama. Agaram kalata. Agyaman na Agustina. Kunak lano basti din nak. Kunak no ni Jaime ti aklunam. Sikati kayat ko, Conrad. Ngamin, awan bisyong. Diyak kayat ti lalaki ana bisyo. Ay na, pinaragsak na kiti kasta unay Agustina. Agyaman na ka, naggasatak tayo. Takinayat nak tinakapimpintas, nakasingsingpot tabalasan. Nagasatakmat ata kinayat nakmat, Conrad. Inton bigatan ti kasarta, Conrad. Apay akas lang mariribukan ka. Problema nga ron di maparti ababoy. Amangan no kumurang. Kanjay pantalon ko. Nalawlaw matigayadan na. Saan? Ado dyan maparti ababoy. Tadamat isabat ni tatang ko ang maparte. Kanjay pantalon mo, talaga akas jay ti style na, Conrad. Naruam ka lang amin iti fitted a pantalon, iso amay kawa ka. Ay, nidak na takatawaan no makita na di pantalon ka. Ala, saan, Conrad? Unay ka na ay ha. Saan ba natila pagproblemaam? Bastit laba nagdagita pagparparikutam. Di mo ko ma-stressan ti bagim, Conrad. Nanang, kasano da ito yun na kasaramin kan Agustina. Ngam di makalmutan tayo latag dito sipang ka. Anya? Apay, adalatag mo aya. At dangarod nanang. Kunak, ano mapukaw matlaan? Ngam di makalmutan. Nagsakit na magnaak. Marigata na kamagna. Ay ka, ipuspun tayo pa'y lati kasaryo, ano ka? Ay, saan nanang? Ang mga nagbabawi pa ni Agustina. Kahit kabailam nga raw. Pilitak ananang. Conrad, nalpasan ti kasarta. Umuna arabiita ita. Huh? Umay ka agintan ata maturog tan. Ay, umuna ka na maturog, Agustina. Diyak pa ngamin makaturog. Umay ka nga ro, tagit idata pa'y laan. O sige, madamdama biit. Ay, ang tikas to yan. Umuna arabi imi ka na, Agustina. Ang apaya kastingay. Ang damot liptag dito si Angkong. Nagsakit na makutay. Mabainak mo tamang ibag ni Agustina. Ay, kasano nga taday to yan? Maigid-gidan mo't namin dahil ito alitag mait. Mga nanlakay, nakagao kamin kaninanang. Uy, Conrad, anyak mapaspasamak kan ka. Nagadayuti na kay turungan ti imatang mo. Apa yan? Ada ka di problema? Awan mo't amok ama di nga inaramid ko. Luapa yakas dyan. Limabas ngamin itay ni Insan Hildo diti balay. Sigud mo't apumampansin day di basta makitak. Ang apay nga taadi man natin malyaw apulos itay limabas. Anya? Anya nga tati di na nagustuhan. Ada nga ta kinagura na kanyak. Kanina na, muno ni tatang. Ay na, no di na ka pinansin, bye-bye am ida. Diyak nga rin makaid na amang pampanunot bakit. Diyak makatal na damang gurgura kanyak. Luguraan da ka iti di mo matam mo ang makagapo, ay kat bye-bye am ida ah. Tinapatag, saan asika ti gumurgura. Ay, madit ti kas tiyan mapaspasamak. Ala, mangan kayong tarumwarak. Inak man kasarita ni Insan ko Ahildo. Damagag na niya't kinagura na kanya. Tapaya limabas latan nga awan na pulos tagarina. Ay na, saanan? Bye-bye amon, Conrad. Makan tayo kitin. Basta rumarak bakit? Mangan kayong. Conrad, masikuga kon, adanton anak ta. Ngun nga ron. Ti parikot ita. Kat no mapagadaldan tunga ta ti anak ta. Anyan tunga ta ti masakbayan na.
Nasimpet to nga taa dumakkel. Ang mga nun nabisyon tao. Ang mga nun natangken to ti ulo na ket agbalintukit dia sakit ti ulo. Maditi overthinking la unay, lakay. Ambom, parparigatom ti bagim iti kastangar aramidem. Jakmet ngamin maliklikan ti agdanag ken nagparikaw ti Agustina. Tinasayat. Agrobot ka man kit di. Ha? Papananta bakit? Basta, agrobot ka. Tada importante a papananta. Anya ka mo't ken Agustina? Anyat pagkit kita ang kanyak, bagtit. Saan, lakay? Saan mat nga amin nga umay agpa-check up dito kat bagtit? Makatulong kan ka daytoy. Amon ta, no apay akas ta ti pagdaldalanam ita. Ha? Kaya't kaatulungan, taasawa ka kat nga rod. Bakit? Amom, saanan anormal ti kasta mapaspasaram. Iso nga agpa-check up ka. Agustina, bakit? Iso adi ka agong ungatwan. Para kan ka daytoy. Ay ayatan ka lakay. Iso nga aramidag ti kastoy. Oh, anya. Naawatam dagiti imbaga ti doktor kan ka? Uwan bakit? Masapo la tumaram dagiti inted na nga agas kan kawan. Kan surutam amin nga imbaga na kan ka. Uwan bakit? Ay na, agyaman ako na kan ka. No di nakpinilit nga agpakonsulta ti doktor. Diyak lamang. Kat, kumusta ti Riknam? Kahit nasayat mo't kan bakit? Diyak una yung nagdandanag. Ay na, agyaman akmanan bakit? Jack ilibak agrabe tinagdalanak. Jack imbagarop anadanak matgayaman iti ansayati. Kat linablabanak dayta, babaan ti panarabay ti Diyos kanyak, kan siyempre babaan ti suporta ti asawa, kan dagiti dadakkel ko. Agyamyaman ak unay ti Diyos, tempay na kanyak ti nakasingsing putunay nga asawak. No saan nagapukan kwa na, nalabit, nagtultuloy ti kasjay ang napasarak. Katita na saya atan tiriknak, kat naragsak kamin asa nga pamilya. Nang runa itataadan duwang anak mi, iti asawak. Alakastan, ti pagaya mo, Conrad. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, ti sabali man na napakasalitaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagina, kada kayo amin. Hello gagayam na imbag nga oras yumanan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Pakasaritaan, wano kapadasan ni Kabsat Raymond saan nga apudno nagantintay idrama. Kani patangatang itangam sakbay na, makablawang padagiti kakabsat da Marita Kokya, Alan Bartolome, kan Susan Ronquillo. Kastimanti ko na ni Kabsat Raymond, Dear Manang Biyanang, awan maano sa katrabaho, aminado ka maisaak asadot, kat iso tinak isalaysay. Makabandog mo tagtalon. Nagrig ka tibiyagan ay ati man nalam. Kaya't ko tagbirok iti sa balya trabaho. Anya kumagay mat at trabaho ti master kam katawan mat nalpas mo a kursaw. Padasa ka tag konstruksyon. Ay ayaban na ni Dario agayem kaw. Makaammo ka. Gampanag kunak, isumat lang ti trabaho ti agtalon kan ag construction. Unang dakil mo basitin. Adyan baga ni pare Dario asweldo iti konstruksyon. Ay, katadalatakin ka ang arod. Nasaya at magnudakil ti sweldo ako nam. Sa matunay adakil. Ngam dadakil mo basitin. Ngam ti sweldo ka makitangdan. Awanan ang arod ti kadwak a makitangdan. Kapilitan ananang. Sana bali. Adamo dasaling kan mersi a kadwak a makitangtangdan. Ne, nakasagana kan pare. Uwan paray. Excited akong kat iti baro trabaho. Kahit nagbalong ka mo lang. Una paray. Nasayaat nga rod ano kasta. Basta saya atam ti trabahong pare. Di ka agsarot sa daw. Tapno saan ka amaikat. Adamang bambantay kat kada tayo. Kasta aya. Uwan pare, para kanya, ayusan dahi ito at trabaho. No nainot ka laki day, agbayag ka iti dahi ito at trabaho. Marinita, awan mo ti anak mo akadwam. Napan nag-construction mari sa leng.
Dakkel ka no ti sweldo na ijay. Ay kat mayat no nagbirok iti trabaho na adakdakkel ti sweldo na. Wen bareng makagatang mat iti naimimas basit amasida. Tapno saan akanayon anay gisanat natang ti masidsida. Ay may mayat mo't lang tinateng, mare. Mayat ayo tayo pa iti saksake. Wen hingga may itatabo makit ti tao. Agbirok matingiwat iti sagpaw na no kwa. Wen mo't di anya nga iti mabalin, no saan tayo mo't akabailan ti gumatang iti naimas amasida. Wen nga roda. Ay, kati anak mo ngay mat. Apay ngay, saan mo akadwa? Ay, agorigur mo't nga rod. Day tapay ti may nga ikarkararag ko, mare. Saan tayo ko maamaadda ni tinadagsin na sakit? Tawan to pa'y may gatang iti masida. Day tanto laki di magastusan iti ospital. Ang podo magahan dito construction. Nyamat ti kastoy. Kasla mga daiging pirnaw. Sapay na sakit ti sikat. Umagkiw-kiw wala ti simintaw. Ay, may sa oras pa iti uraya yung sakbayaran Sprite. Diyan mo mabalin nga ito gaho uraya pagbit ko ma. Tadda magbambantay. Babawi masimbra dito at trabaho. Mailaw anak lang. Hop. Lupa sila makalawas. Umikata ka. Matayak no kosto iti trabaho. Uri awawan. Kumusta nga iti trabaho, Raymond? Bababaway kasi mrek iti construction. Tapay mat? Matayak no kas iti klase iti trabaho. Saan mo man na maanusan? Nagpudo nga raw. Kaslapay matukul tas ika kung agkiw-kiwar iti siminto. Uri awan na. Lepas sila makalawas ko jay. Apay nga di Dario ka maanusan naman. Talaga kedi asadot ka Isu atas sana itikas dia trabaho. Siya ngay. Saan ko abagay itikas dia trabaho? Ay na, nakapilpili ka. Kawambang nga rod nalpas mo nga adal. Ore Anda mo siguro may maya dita trabaho? Agbiro kak to iti trabaho alinong ti pagyanak. Talaga kit di asadot ka. Di ka makaanos iti trabaho. Anya? Ay, naalam na ti sweldo? Di kan sumrek intun Lunes? Inanusa lang yung lagpas ti makalawas. Tap numalak ti sweldo paray. Talaga dya maanusan ti construction na trabaho? Ay, awan na pare. Kasano kang agbiag ngayon no kasta agpili-pili kamat iti trabaho? Ano pa'y mo siguro mas traga ka trabaho paray? Urayan niya. Basta sa nakapudutan. Kaya ko tilinom. Mala, makaamu ka nga rod pare. Di ka mo't mabalin apilitan uno igawid. No di mon kayat kag trabaho. Tarang, kung tayo mampay. Ada ko magatangat. Dayta ngamin ka. Dakal matisweldo. Ngam di mo pala inanusan. Tapno makasidamat ti karne uray linawas laang. Tapno di kan agdaw-daw at iti kwartam kanya. Oh, di maanusan. Di kay madanagan ta agbiro kag iti sa bali at trabaho. Kaano ka ngay agberok? Agi na naak pa iti sumagmamandungal daw. Pirmi abanog ko nagtrabaho iti construction. Apay di pala umanayag pat nagapanaginanam. Ita ka makitang dan, tay supay titangdan mau. Nadudog ti bagi kong. Takpay ka ba ilang tagtrabaho? Iso nga agi na naakpay ka ti. Imbagman marsay tadakan. Apay, naimbagang kan? Wen nana, kuna ni nanang nga agi na naakpay. Hanggang masikura na kun ijabalay nga awan ar-aramiden na. Ay, imbag ka pa'y balasang ko tanagagat ka. Ngam di anak ko ngay. Saan na manusan di trabaho na di construction. Ay, makalawas na lang imik katan. Ibaga ka sumurot kanyak ita ngam masadot. Agin na napay ka no, tanadudog ti bagi na iti construction. Anya? Ay, atin na pa'y narut ti babae mare. Ay na, nakunampay maray. Diyak amo, no niya titurong ti biyag ni Raymond. Sayang nana. Sapay adamat itsura di anak yung. Angam sadot mo't gayang. Sana bagay ti agpamilya. Sigurado amatay iti bisin ti pamilya na no makiasawa. I wouldn't
Ken awan mangayat ken kwa na babae, no ang muda asadot. Nalaing mo't kat dagiti babae, ita. Pilyon damot ti lalaki, ang makabaul amang bukol iti pamilya. Isu asika, barsi balasang ka, oh. Tagay nagagat ka. Taymit lalaki ang nagagat ti pilyam. Tapno saan kanto nga agbalin ang nakakaasay. Wala na, talaga apilyak tay lalaki ang nagagat. Uray saan abak nang, basta nagagat, kan saan anaimot. Ay na, baka pabanog matyag malmalon nga agmula. Nagsakit ti sikat. Ay kaginanakay na nanang. Tano makainanakay ka mangantayaw. Nakaluto ako. Ay ka nasaya at mata na panunot mo tinaglutaw. Kapilitan at mabisina ang raon. Apay, mabisin ka, uray agmalmala manakaidda ka. Apay katasaan ngay. Handa mo buksit ko ang makarik na itibisin. Ay, atew na kapay ni Mersey. Tauray kagap-gapo na iti sakit, ag trabaho latta. Ay, kumusta gayam ni Mirsay? Kasla, kailiw ko ang makina. Ah, apay kumamat na kailiw mau. Medyo kras ko nga raon. Saan ko pa yan na ibagakan ko na arit na? Tiko na, magkayat na ka dayjay. Ay, so, sawan lat amo ko, nakayat na ka. Tasadot ka mat. Para makita na lang. Amok nga damot pa naggusto na kanyak. Pag kuna amat, Kanayon ang matiliwa. No kwa kita-kita na. ay so, spilling ka mat. Amom nga raw, no anya ti adda iti panunot na, no kasya akit kita na ka. Ay nauri po tanyiti ko na. Kaya na ni Mirsay. Daman na biro ka kung natrabaho na lang. Mangrugi ano bigat. Anya nga iti trabaho. Mayat siguro at trabaho da jay ta adamot iti linong. Anya nga road. Dishwasher iti may sapanganan. Kabailambat siguro day ta trabaho. Tatrabaho pa yan ti babae day ta. Trabaho mo lalaki Talalaki nga rumot ti birbirukin da dishwasher. Mala, say-saya atam nga road. Barang day ta ti may bagay kun ka trabaho. Awan mo nga ta ti reklamo maun. Saan mo na may bagaan na pudot? Ay wala. Iso nga ina man agaran. Kakaiso na nga dantong trabaho. Mabalin kung ti mga asawa. Anya? Kasi ino kay ti armam? Kani nga Mirsi. Inakpasyaran no madamdama. Agdigo sa alaan. Ay, di ka laagbain. Naimbag ano kayat na kaday jay? Ay na. Kaya na. Dantong nga trabaho kan. Nakapasyar ka mat, Raymond. Ada ka di bagam? Ay, wah, Mirsay. Mano nga mingal daw, adi ka nakikita ka. Mailiwa maganggan. Anya? Ha, abay kumamat ang mailiw ka kanyak ngay. Agayata nga rugeng ka. Ha? Mabaling ti agaram. Ay, kwa. Ay, pasensya ka na. Ang agbiro kalaangan iti sabali nga armam. Tapi, hindi na kayat. Pasensya kan, Raymond. Ngam awan pa naggustukan ka. Iso adiret saan kan. Agbiro kalaangan iti sabali nga armam. Ay na, apay nga ibalibag mo tiri daw. Apay akas na ti jar mo si Mang Bad. Piling beauty babae. Di nakakayatain. Di pa ilaka gugod. Ni ka di Mersey, tidakda ka madam. Ta sino kumapay nga Di nakanuki di kayatain. Kunang may lang nakapimpintas. Igaputa saan na kan akayat, kastan ti ibagbagam. Panunutan pa'y luan niya ti rason, ti di na pangayatan kan ka. Tanya kumangay may. Katamo na asadot ka. Saan nakasadot? Naggagatak tupay. Nagtrabaho ak tupay rin itong bigat. Si ka lang ti mangibagbagay ti kasta. Ngamno para kanya, sadot ka. Anya, matikas tiya trabaho. Pagmalmala man nakaigam da tao iti danaw. Nakababad tayo makiti danaw. Saan lagayam a plato ti nawak? Pati kaldero nagdadakal. Adda dya maanusan ti kas tiya trabaho. Iso mo lagayam malalaki ti birbirukan da dishwasher.
Apat na kaldero inusar da nagluto. Inawa! Oh! Pagpakada ko nito malam. Ibaga ka na ospital, Tina. Kaawa, bantay di ospital. Tapos ito damit na sweldo ko na. Naglala ang andangay mo. No, libre ti pa naginaw ka. Iti may sangal daw. Oh! Naskan nga ito da. Anya? Saan mo man ang amanusan ti trabahom? Nagrega mamitay. Nagmalmal man nakababad iti danom dagiti imak. Di da bambantay ang agpaisaw ti buskaw. Ang no saan kumot apardasan ti aginaw. Maurno nga na, may. Hindi karkaraw, mariga ka na. Awan tinala ka at trabaho, anak ko. Nagbiro kag iti sa balya pagtrabaho, wak na nang. Ay da, makaamo ka iti biyag mo. Amin la at trabaho kat saan mo amanusan. Makabiro kag to iti nalalaka. Kaya ito makasapulak. Soblaman nga naman ni Mercy. Kaya't kukumamat ni Marcia para ken ka. Ang kaasin tulaag no iso ti pakiasawaam. Ang konsumisyon tulakit diken ka. Nga mo. Samit ha? Ay, kuwar tayo mang kinay. Di ka madanagan. Tayo ito na da permanente at trabaho. Da kayong tumatik ka. Ay na, saan naman hun ananusan ti trabaho na? Ay Juan, nagikat manan. Hadaman ni Jabalayan ang agit ida. Ay, awanan di anak mo. Kasjay nalatad nga aglaklakay. Ay Juan nga ruda. Kasanun tulaang ano awana kaon. Ay, kat agnakam tumot nga tanda. Sapay nasakit tinakam na idibinastad ni Mercy. Ah, kasta aya. Imbaga ka nga ang mga nutiki na sadot nati saan anangayatan ni Mercy kenkwana. Kahit, anya nga iti kinunana. Saan ka no asadot? Ipilit na nagagat ka na. Anya? Nakabiro ka ka ulit tinalaka at trabaho na nang. Anyamanan ngay at trabaho. Sitar, itinalawa bilyanan. Sigurado ba't nga ta na bumayag ka ditan? Mabalin siguro ha? Talinong mat. Kaya saan na mababad di makiti danaw. Ay kat anusam nga ruden tanalaka daytan at trabaho. No kasta. Nakabirok manan iti sabali at trabaho na, nana. Ay wen balasang kaw. Barang ano maanusan nan. Ay, no saan na amaanusan, talaga asadot na lang ng tikas jay, nana. Sayang ni Raymond, kunak manan. Ada itsura na, hanggang sadot mo. Ay, jak nga rud ampo no kasano kapag balbaliwan. Mare, nabayag samot ti anak mo iti trabaho na ika. Ay, kasla maanusan nan sama nga rud maray. Ada mo makabulan nan ngagtrab-trabaho. Ay, kat maanusan na nga tanda. Maragsakan at nga rud maray. Kamaudyanan na. Ada mo la na anusan nan at trabaho na. Nay, apay ngay anak kaida ka pay laang. Di ka mapanagtrabaho. Auston, yung makabulan na panagananos ka. Imikata ko niti trabaho. Anya, kunak man la no maanong sa munti trabaho. Nga, imikat ka man na. Kalokwan da dya trabaho. Inak ke iyor ornos ti bula warwara endan. Inton inyornos ka, wara endamanain. Inak to man iyornosain. Makauma. Bambandugan da ke dataon. Ay, awam mo, Raymond. Kastamlatan akanayon. Anya? Saan naman ang anaanusan ti trabaho na, nana? Ay, kasta garon balasan ko. Manon nga aldaw nga agid-id daman na ni Jabalay. Talaga akin nasadot nanday jay, nana. Ay, jak man mo no asino ti malaan na. Saan mat akas jay day di amana? Saan nakmat asado ti kunak? Amangan numasapol nga ikan iti pagnakman na, nana. Anya nga iti aramidag. Saan nyo apakpakanan? Ay, kasla jak may turad ti mangan lantan ajak ay aban balasang kaw. Sa bagay mutkit di nana.
Ay na, ibig sana titudo. Sapay agguruod kan agkimat. Kinasayaat, aglinong tayo bay. Ay, dito yung konsero kaya ka sa naglinaw. Tay sumat kaya si dito alam ko. Dito'y kami ngarudan kalapaw ti anak ko. Ta isumat ti asidong dito'y ayan mi. May mayat ko ma. No dito'y kamatlaan nga aglinaw, maray. Mapasa ako na ano, mapanak pa'y lahal kita. Iswa dito yung ko. Ha! Ay! Marinig ka! Apa yung nabasbasa kayo na nasaling? Sinarukuso yung magkatudam. Ay na, ay sinarukusok ko na. Taumay ko ibagakan ka. Anakimat ni nanang mo iji pagmulmulaan mi. Anya? Apa yung aninanang kulat tinakimat? Na, ay, tanyat kayat mo. Makimat kami amin. Ay, nagloko kan. Anyang amin tinapasama nga ita apa yung nakimaan ni nanang? Agdudo matinaglinungan mi idinagtudo. Kan agkimkimat itinakapigpig sa. Kat itinaglinungan ni nanang mo apuun ti akasya tinakimat. Anya? Tangay ko nang ngawan igatang mo itilungon ti inam. Siya kung ti makisarita ka iti lalaki akakalugaran tayo. Kapag titinulungan na ti agaramid itilungon ti inam. Hindi aman na nanang. Tanda kaya tumultulong kanyak. Tanawang kayo, diyan mo tiraramiday. Ay, saan mo na pampanunutan dayta? Ti panunutem, no kasano tayo amay duulin ti bangkay ni nanang mo. Kan lamayan tayo pay. Kasi may ninanang kang basul kang. Hindi na ibaya nga mingeso tinagtrabaho para hindi pa nagbiagmay. Usa ko mati nagtrabaho kaya pinagtalinayan ko latan dito balay. Saan kumapaya na tayo ni nanang kang? Nanang kang. Maalabarok. Aklunan tayo tinapagdang ti inam. Kat ita taawanin ni nanang mo, agbyagkan asiksika. Awanan tinamnamaham mamangtulong kan ka. Iso nga aggagat ka kuman. Agtrabaho ka, tapno adda pangalaam iti pagbiag mo. Barok! Naglading itak iti gusto gapo iti pupusayan ni nanang ko. Dinengag kumat ti pamagbaga ni Nana Saling kat nagsapulak iti nagtrabaho. Naki-construction akmanan kan uray marigrigatanak inanusak. Tapno da pangalaak iti pagbiag ko. Katita, nairuama ko niti trabaho, kat ada pa yan garden ko, apagmulmula iti agduduma prutas, kan natan. Ada matan nobyak, kat umadanin ti panagkasarmi. Alakastahan, ti pagayam mo, Raymond. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni Kabsat Raymond, di tay drama tayo. Manang Biyana! Enyornos para iti script ni Angelo. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. God bless iti tunggal maysa. Hello gagayam, naimbag nga oras yumanan nga awan labas. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Pakasaritaan, wano kapadasan ni pagayam nato sa napud no anagan. Tintay ibasa ka ni drama ita. Ngam sakbay na makablawa man pa dagiti sumaganad. Happy listening kada Ma'am Marivic Kibael dita Singapore, Ma'am Jasmine Rivera, Ma'am Marita Kokyak ni Sir Alan Bartolome. Kastiman nga ron, tiko na ni pagayam nato. Dear manang biyanang, sigod anasing petak. Nga ang bayat ti panaglabas tal daw, kan gapo kadagiti may imatangak, nagbutengak, iso ano mabalin jakon kayat tagbalin anasingpet. Katap no mawatam ti amin, rugyak ti agsalaysay. No kasta, naital umanan ti posisyon ni Diana ije trabaho na kabagis insa. Wen kabagis dalen, nagsarunudang agkabsatan na italo iti trabaho na. Ay na!
Maragsa ka na para kadagiti kakaanak kakabagays. Nagsisingpod nga men. Puli tayo mo ngamin tinasisingpet kabagis. Ah, ay, sa bagay mo't di agpaisot ako nam kabagays. Kat ninatungay nga anak mo kabagis. Kumusta ti trabaho na? Ay kat nasaya at latamat Inikan ni bus na itilugan na. Tanasingpet ka nung amin kadakwada. Ay, agasam man. Anyalogan ngay, branyaw. Saan? Daan alugan. Daan pa'y amodelaw. Agam mayat pa'y may. Isuwati us-usaran na ama pa nagtrabaho nung kwa. Nabayag mutin ni nato iti pagpapayan na kas family driveran niya. Una, nagagat mo ngamin ni nataw. Kan talaga nasingpet. Isu akay kayat dagiti amo na. Kaspet la ka dagiti anak mo Nagsisingpet da. Awan apulos bisyo da. Tila nagdumaan da. Awan na'y lepas ni nato a kursaw. Idinto ta dagiti anak mo ket di adal da. Sana bali ta napintas di trabaho na. Kanayon ti outing da kadagiti amo na. Kanayon da ngagpasyar kat. Makitkitak itipos ni nataw. Una. May laklak amno kas day ngagpasyar dagiti amo na. Ta driver daket nga round ka ba guys? Ipagdalen. Adanin natong anak mo. Ay, aday je kusina manay. Aglut-luto iti pangrabian may. Apay kaday? Mabalin ti sumre. Kada kumay bagak iti anak mo. Ay ala, sumrek ka manay. Pasensya kayo nang Kyle. Diyan makasurot, iti pangawawisan nyo kanya. Amay. Di mo kayo ti makasirpat iti balasan. Ay, nagano ti babalasang ijay. Yung tapno makaasawa kan. Ay, sus. Ano pa ti arak ijay Libre ti mainom ijay nataw. Diyan magin inuman Kyle. Ay, sus. Lumakay ka na baraw. Agam di ka pa'y nakatimtim iti arak. Ewan na. Di mo mapadasan ti imnas ti panagbiag nukas ta. Indaki din. Ala, mapangkilat tanang Kyle. Diyan nga ron umay. Uyudan ka no di ka umay. Ay na, bayaw manay. Di mo ko mapilitan ti anak ko, no di na kayat. Saan ngamin nga inom ti ka anakam? Di mo tutuladan na di tatang mo akapsar ka. Na-enjoy na ti biyag tayo jay. Tanapadas na kami na bisyaw. Ang musika. Grabe mo ti kinasingpad na. Ang ngamin itdin na nasaya at nagitibisyo ang Kyle. Kasi to'y ka nakakipagdalin. Di naman na tim nas ti biyag. Nasingpad lao na Awan na. Mabit ka, matay, nukasta. Ay na, tila ibagbagam manay. Mapangkakidain. Tauray anyat aramidam. Di mon tumaawis ti anak ko ama panagbisyaw. Tanasingpet to'y ka anak ka manay. Ay na, naimbag ta nakita kakabagis dalin. Nibayaw mo amaning. Intaray da kanoy di ospital. Apay kanungay. Nananaw. Ay na, nagmotora na bartek na disgrasya. Kanabtak sa kano di mogeng na. Anya? Ay sus, kumusta ka nun nga iti kasasaan na? Diyak mo Ngam, atapan da 50-50 tibiyag na. Tagrabe ka no, tinapagtag na. Anya? Ay una yan dayjay amaning. Dilagnak-nakam. Na disgrasya man eden gapo iti motor, gapo iti bartek na. Wen nga roda? Ay na, sapay la kumatag biyag pay mo't. Kumusta ka, bayaw? Kunak numatay akong ipag. Imbag ta nakalasa takpay. Apay namin na nagmotor ka na bartek. Awan pa kay naigan ti arak iti panagmotor ko. Talaga di a disgrasya. Ay na, di mon ikalintegan ti panagbartek mo. Taday tati numero 1 arasaon, no apay ana disgrasya ka. Saan? Basol jay motor, dadadaal na.
Nawanan ni ti Prinaw. Iso na yung parap. Ay, Idyam nga minan ti agbarta at bayaw maneng. Di mo ko masayangan ti biag mau gapula ang iti dayta. Agyaman na ta concern ka kanyak ipag. Agam ulitag. Awan baso ti arak. Basaw di mo taur. Papanan nyo na nang? Inak makilamay anak kau. Ha? Papaya sino natay? Ni tatam nga iskaw. Natay magaya man idikalman. Ay, no kasta, di na nalasatan di sakit na. Huwag nga rod kaasimag. Sapay ubing bay da ijay. Takasin senyor na lang idinapan abulan. Huwag nga rin na lang. Nagsimpo da di akalugaran tayo. Manipod ubingat. Ik-ik-kanak itimulan na aprutas iji arubayan da. Aging galing makay ka na paraburlat ta. Ay talaga nasingpat da ijay anak kau. Awan pulos makunakken kwa na. Managtulong itipada na tao. Ay, naadaan matpiman iti sakit nga isumat ti impatay na. Ay, urahin da nga rin ta umaya mo makilamay. Agpulo sa labi ay. May kayo magayam. Nakilamay kayo magayam ipagdalain. Ha? Ay, sos. Kaim-imbag mo pala ang nabartag ka manan, maneng. Sana ka nabartak. Nakainumak lang. Sa nga gasot mo makidipag. Tayo nakitaya. Barang nakatsamba. Ay na, iparit dati sugal dito'y lamayan. Kaya nga iparit. Itulog na. Diyan mismo nga kimbala iti nangirwar iti baraha. Anya? Ay na, agawid ka kitden taing ka maturog. Ay na, tanggadang pa'y matdagita sugat mo agas ka pa'y laan saan? Sana ni Pag. Naibusin. Isa mabalid manaw. Ay nakabagis. Kay tabtabon laang day di paris kung adaman na tayo nakalugaran tayo. Sino man ang kabagays? Diyay nasingpot atano dito'y barangay tayo. Ni Ruding. Anya, apay kanungayan na tay. Naatake ka no, high blood ka no nga, men. Kastaya? Ala, sapay nasingpot day dya atanaw. Nagagat nga agriskyaw no ada aberya dito'y barangay tayaw. Narespeto pa'y day dya abaraw. Wun nga rod Adumutan atin ay tultulong na kada kami day dya atanod. Adapay kidi utang ko kang kwa na Isu ngay naktubayadan ka ni baka na. Inta makipalot ka na kan. Ha? Di makisugsuga lang kay. Padasan ka day. Uray maminsan lang. Kita no ulit-ulitan. Ay sos. Mayat si ka. Nang runado mga bakakanakan. Saan nang kay? Manyak? Ay nasingput ka launay nataw. Maditikas na. Apay, kaya't mo ti matay adagaos. Ha? Paliiwam dagiti matmatay diti lugar tayo. Puro na sisingpay dagiti matay. Kita ba? Nagsasaruno dagiti natay diti lugar tayo. Adaya na damag mo abarumpado anatay. Kawampay may. Kay? Iso anaregri kat amatay dagiti masamang damaw. Iso adi kag singsing pa. Ta mabiit ka matay lukas ta. Insan, ada ni Auntie Dalen. Ang dami insan. Apay, anya masapol mo ngay kanina na. Ay, sumra ka. Agyaman na kinsan. Apay ngay tagsay kamatay. Umay ko kumay baga ka ni Auntie. Kanoray si kamatan Umay ko kumay baga. Nga ada na duktalan dagiti doktora sakit ko. Anya? Apay anya sakit mo insan? Ada kanser ko kat adan taning tibiyag ko insan. Anya? Diyak pa'y lamaklon day ti anamwa kasinsin. Iso may si stressak. Kaya't ko ayam kas ti sakit ti barukong ko.
Oh, matyang mo ka madingay naramid ko iti pada ka tao. Ngam no apya na pasamak ti kastoy kanyak. Diyak matukod da panunutan ninsan. Intaray da ka naman ang di ospital di kasinsin mo, anak ka. Kimaro ka no tirik-rik naan na. Ay, kasi mo da dya kasing singaw. Sapay isuti kasing putan nga anak ni Auntie Insa. Nasingput da maki di amay. Ngam di Insan Georgia ti kasi singputan para kanya. Ay, nanang, di kay makadlaw. Apay. No asino pa'y dagiti nasisingpag ka isuda mo ti matay. Ha? Isu ahuston sa mo, iti ko na ni Uncle Manay. Anarigat amatay, dagatay dakas ti ramid na. Ay na. Ay ranranala siguro mata. Saman! Ada punto ni Uncle, iti kanayon na ngay baga kanya. Kita nyo ni Uncle Manay. Nagdakas ti ugali na. Mamartay, sugador, kung nagtatakaw pa'y. Namin anon na disgrasya. Ibagbagada pa'y 50-50 ti biyagnan. Ngam nagbiag mo ilata. Iswa, mamati aksan ka ni Uncle ka. Ha? Anyat kayat mo asawan? Madin sa tinasing po unay nanang. Tama biit amatay. Anya? Ay, tila sa asawam. Kas jay laang ti kuna ni Uncle mo tapno ada kadwa na nga agbisyaw. Di na ka ngamin maalukoy nga agbisyaw. Isu atila ibagbagana. Pat-pat day dyan nga Uncle mo. Di na amaw ti ibagbagana day jay. Mapay mo gaya maninsan mo a Georgia nataw. Ay, ngarbang kay. Di na nalasatan ti sakit na. Kasi may. Nagsingpo day dyan nga insang kaw. Isu ti close ko akasinsin kaw. Akaanakan ni nanang. May sama na napamanagnag na itanataw. Nasingpet man ang ginatay. Isuasi ka. Agpanunot ka. Ta nasapa pa tiyamain. Agpalpalyo ka. Apa inya kaya mo sa awangay? Inya kumabaliwak ang kal? Baliwang tao galaim. Di ka unay agbalin ang nasingpet. Agpakawala ka matay ka anakan. Kita na. Namin adon ang nadisgrasya. Nagbalin pa yan a critical tibiyag ko. Agam, sinibiyaga lata. Kita mo dyan may sa kalugaran tayo. Naguyag. Hindi ko naggurigor. Pagabuam tanatayan. Nasingput man ang dayjay. Iso amadit ag singsingput na to. Agwul-wul ka kiday. Ay, maminsan? Madami agpaiso punto yung kal. Tapod no dagiti ibagbagayaw, pasig anasingput dagiti matay. Patsin na kunak to magkaga. Iso ano kaya't mo nga umatindog tibiyag mo. Ay tuladan hap. Sumurot ka kanya. Tayo takidyag hapi-hapi. Bay am ngay bagada barumbado ta. Tinapatag. Umatindog tibiyag ta kanakan. Papanam katrabeen anak kaw. Ay, kwa, ingkang makisala nanang. Kadwa niyang kalmanay. Anya? Ay, nay kita Di ka unay makikuy-kuyog iti dayjay nga uli tagmaw. Ta isungsong na ka iti dakas dayjay. Pagbigyak. Takanayon na nga awisin no kas di nga napapanan na. Kanayon kumapaayang. Italaang dayta Tanay, adapay trabahong inton bigat anak kaw. Agawid ka adagaws. Yag mo amin na kwartam nataw tapangabakan ta. Ay na. Awanan Intag ko aming kingkan. Naipaabak amin na kwarta kaw. Anya! Ay, sayang. Apay, awan kwartam iji bangko ayang ta inta mangirwan. Jak inala, tiitiin ko angkal. Ada iji balay. Sige, inton bigat nga rudan. Agsublitan to ditaw. Inta pa'y kidiag siya. Pangalantang iti pagsat ta. At dasuke kapag iinuman. Mabalin ta ti umutang ijay. Utangan ta ti inuman ta. Nato, agreeing ka, aldawan. Uy, Nato. Apay ayan nanang. Aldawan. Apay di ka mapanag trabaho itaya. Aglangan na, tanda sakit ti ulaw. Kung makatulog nga. Ay na, kasano ayakit parbangon na nidisimbang pet ka. Napnapanan yung kani uncle mo aya. Kaya ko pa'y ti maturog nanang. Panawan da ditoy.
Di kan simsim rag iti trabaho manakaw. Kan kanayon kan amarabyan nga agawain. Pasaray mabartag ka pa yan. Kan damag ko makisugsugal ka kanaon. Apay ay, apakibiyangan nyo aming aramidag. Kaysa anak mga ubingay. At danakam ka. Nagbaliwan ti ugalim anak ko. Saan kan akas iti sigod? Apay ngay. Maday tinasing pag-unay. Tamabit amatay. Ni uncle mo nga men, di ka na yun akadwam. Isuan akaran kan iti ugali na. At dangarog punto ni Angkal. Apay, kaya iyo ay amataya ka dagaws. Saan Apay kumangay. Nukus tangaraw. Bay-bay andak, iti kaya kong aramidan. Bayan nyo, agbali na kabarumba daw. Tanong na sing petak unay ka. Siguradaw, mataya ka dagaws. Nato, agring ka. Nato! Bayan Angkal. Pumbangon ka dita, tada papananta. Naparte nga. Diyak makarawar. Iturog ko ba'y? Pilitom ti bagima. Mamunawan kanta no madamdama. Tada papananta. Sa dinaw. Sumurot ta ka dagiti barkada kay plaza. Mapandag lakaw iti maiparit nga agas. Dakkel ti mabingay ta no sumurot ta ka dakwada. Nga lang. Sumaruno agtawang hal. Bumangon ka. Tagkuyog ta na mapaan. Ay na, di mo pilitan no di nakabailan manay. Anya kabatan, kit-kitam amat maturog takaan na kam ngam pilitam arumwar. Kin maysa, nabartag, di nakabailan ti bagina. Nalabas nga men ti pampamayam dito anak mau dalin. Pagbali na makaslaubeng, kadami na kamnan. Agawid ka kid den, di mo ammo ti lawlaw at manay. Inakaram iti bisyo ti anak kaw. Nagbalinan nga gapukin ka. Insungsung mau. Ala na to, nadamag mon? Tiyan niya, Julay. Ni uncle mo amaning. Tiniliw dagiti pulis. Naglako ka nung amin iti may parit nga agas. Anya? Ay, nakus na. Ay, naimbaglangan ta na parte ka. Iti kalman. Tataw, kanakan, ipagdalain, awanan, dahon makaruan dito pagbaludan, karanupay itangay. Ala, aganos ka abayaw. Takas dati pinilim agas at mau. Bababawi ka simburot ka na iti kakaduan. Narigrigan gayam ti mabalaw ng ti matay. Ay, kayat kong ti matay. Ng ti mabalaw naging gatong palbiag kao. Ay, jak kayat ditaw. Pagpampanunutam tinapagtan niya uncle mo anak ko. No di mo kaya ti may tulad kan kwa na. Agbalbaliw kan. Isublem ti sigod a kinasingpet mau. Wala na. Nakaamiris ako. Kahit suray, no, tinungpal ko, nagitimbagbagan niyang kalmanay. Tanda niya ko na isagmak gapo kang kwa, na? Nasaya at mat no mapanunot mo dayta. Talaga nga inlisi na katiapo iti mabalin mo apakay sagmakan. Wala na. Isoadyak kaya tintang bisyo. Agsubli man iti trabaho. Agsingsing putak manay. Tinungpal ko nga rod ti karik, apan nagsingsingpet ko manan. Aklo na kanakulaapan ti panunot ko, ngam na amiris kumatlaang ti bidot ko, wano ti naramid ko asaan na nasayaat. Saan gayam at ipanagbalin na barumbado, timang patidog iti biyag, no di ka ti kanayo na panagyaman, kan panagkararag iti Diyos, kan ti panang disiplina iti bagi, kadag iti may papaunag at araon. Alakastan, ti pagayam mo, nato. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan wano kapadasan ni Kabsat nato. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti drama kan script, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless iti tunggal maysa.